ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Muri Kenya, bisi yarenze iteme igwa mu mugezi. Iyi mpanuka yahitanye abantu 34. Ibinyamakuru by'i Nairobi byatangaje uyu munsi ko impanuka yabaye ejo nijoro. Bisi yavaga i Meru yerekeza i Mombasa, yarenze iteme ihuka metero 40 zose, igwa mu mugezi witwa Niti hagati mu gihugu. Komiseri wa polisi y'intara ya Tharaka Nithi, Norbert Komora, wari aho impanuka yarayibereye, yatangarije ibinyamakuru ko mu bantu 34 bapfuye 14 ari abagore, abagabo 18 n'abana 2 b'abakobwa. Yongeyeho ko batabaye n'abandi bantu b'inkomere 11 ubu barimo bavurirwa mu bitaro. Komiseri Komora yasobanuye ko bakeka ko impanuka ishobora kuba yaratewe n'ikibazo cya feri n'umuvuduko munini. Abapfa bazira impanuka z'imodoka bariyongera muri Kenya muri iyi myaka. Leta ivuga ko mu mwaka ushize bari 4,579, umubare wiyongereho 15% ugereranije n'umwaka w'2020. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ari mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Sergei Lavrov yabanje gusura Misiri ejo ku cyumweru. Mu ijambo yavugiye imbere y'inama y'ibihugu by'Abarabu Ligue Arabe, yatangaje ko Uburusiya bushaka gukuraho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na guverinoma ye. Yagize ati, dufite umugambi wo gufasha abaturage ba Ukraine kwibohoza ubwabo ingoma y'igihugu cyabo tudashobora kwemera na gato. N'ubwa mbere Uburusiya bubyeruye ku mugaragaro kuva bwagaba intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavuye i Cairo yerekeza muri Congo Brazzaville, aho yaganiriye na Perezida Denis Sassou Nguesso mu muhezo. Arahava ajye muri Uganda no muri Ethiopia. Mu nyandiko yatangaje mu binyamakuru bitandukanye byo muri ibi bihugu ari masura, Lavrov ashima Afurika ko yanze gushyigikira uburengerazuba bw'isi burimo bushaka kwitegeka uko bwishakiye nk'uko yabyivugiye mu magambo ye. Hagati aho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe ari mu ruzinduko muri Afurika. Yarutangiriye muri Kameruni, azarukomereza muri Benin na Guinea Bissau. Muri Myanmar, ubutegetsi bwa gisirikare bwanyonze abantu 4 b'impirimbanyi za demokarasi. Muri aba bantu 4 bishwe harimo uwitwa Piyo Zehar Tau w'imyaka 41 y'amavuko, wahoze ari depite w'ishyaka National League for Democracy ry'uwari umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi, nawe uri muri gereza. Umugore wa Zehar Tau yatangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko leta yanze kubashyikiriza imirambo yabo. Abishwe bose uko ari 4 baburanishijwe mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa mbere no kwa kane muri uyu mwaka. Inkiko zabahamije ibyaha by'iterabwoba zivuga ko ryari rigamije kwivugana bamwe mu bategetsi ba gisirikari bakoze kudeta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Abatavuga rumwe na leta ya Myanmar bakorera mu mahanga bemeza ko ibi byaha ari bihimbano, kandi ko kunyonga abaharanira demokarasi ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo badatinyuka guhangara ingoma ya gisirikare. Amahanga arimo umuryango w'abibumbye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubuyapani bamaganiye kure igikorwa cya leta ya Myanmar cyo kunyonga abantu ibaziza gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwisanzura. Ni ubwa mbere abantu banyonzwe muri Myanmar muri iyi myaka hafi 50 ishize. Uretse izi mpirimbanyi 4, abandi bantu barenga 100 nabo bakatiwe urwo gupfa nyuma ya kudeta baracyategereje ikizakurikiraho. Naho abaguye mu mvururu zakurikiye kudeta bararenga 2,000 nk'uko abatavuga rumwe na leta babivuga. Ayo rero yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu
naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Guhera ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru leta y'u Burundi izatangira gahunda yo gukingira ibitungwa byose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa Rift.